genda zikore abanyakashonji omirimo yanyu eyo kuteka okushemerwa kw'abakorwa amazina n'ebitagurro nibyo byayakira Genesi yo yabaretira abantu amasoforiya natongoza soforiya 13 nka first phase kuzitwara mu banyakashonji kuyamba abantu banje bakashonji bayamba omirimo etademo nemwe omumajenyi omukoro yona obana mukuferwa kuranga batunga soforiya ezo omupereza bwanje kandi zabusha ubwo yayongera yashaba abaturo butashororo mukoresa soforiya ezi ngo aho kuba we yazibahereza n'umutima gwa rukunda ihera hamutama oba wampagire oboto rampagire wabanogetenga bagikwereze eyabusha ogikoze se shemerwa munonga ahubwo kusanga ngo Genesi yo nafa yo munonga kutuyihe nyuma ni sima Genesi yo abucuruza soforiya icyo yakora ni ikintu cy'amana habwa abantu baburizo kandi niko hasi kabanza atize soforiya kubanza ati atera kabiri cyo gusimira nabwa nyuma Genesi yo yatwarremwa hameruka amasoforiya gayo kandi miliyoni 15 nazo zikoresibwo kugura amasoforiya 13 Genesi oye gasha kwa Evans Taremwa.